hasanah fil jannati wal jannah. Yang di atas ini. Oh iya. Ustaz. Ini pakai roda enggak? Hah? Ini Bu ini. Ibu pakai roda enggak, Ibu? Yang roda kulurnya itu tadi. Ini pakai kayak ini. Enggak. Aska Al-Maqam, tepatnya dekat di toilet 3 ya. Kita lebih dekat ya. Turun dari hotel langsung dataran masjid ya. Ya. Kita up untuk di sini. Lanjut di Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa taqdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahadika wa ittiba'an bi sunnati nabiyyika wa habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka wal aqwa wa afiyah wa da'iman fid dini wad dunya wal akhirah wal jannati wa najat minan nar. Ilaha illallah wallahu akbar. Haula wala quwwata billahil aliyyil azim. Allah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Rumana Allahumma abid ilaina al-iman wa innu bi qulubina tatarrim ilaina qalbukan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika minas syarri wasyirki. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wa mamat. Ana Allah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata
إلا بالله العلي العظيم يا الله إلا نور اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك مغفرتك Rabbana wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata la Bismillahu akbar. Bismillahu akbar. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bainana wa baini hukukan wasiratan biman bainana wa bainal khalqik Allahumma Allahumma wa anta ya Allah alimun karimun nabimun Allahu akbar Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang depan angkat pelan-pelan jalannya ya. Wal fauzan bil jannati wal najata minan nar bi rahmatika ya azizu ya Ghaffar ya Alim. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-jannata ashabar ya aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin.
الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Pergilah dengan hatimu, pergilah karena panggilan Tuhan, tunaikan perintahnya, Allah akan menjagamu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد